Lakhipuronline puthokchaba February ki tang 13 Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroi Pao BJP ki MLA sing Delhi da kaukre Manipur ki anuba CM February ki 13 da wasak lauraba yana leiri. Manipuri Sahitya Parishad Assam Kasar District Committee na sinlangduna mifam pangthokre warep kamaram sulokre. Exam center hongdoki bagi mayokta pendaba phongdokladuna mahiroi singna admit card handokre. Sagnairaba social worker RK Nokulchana laikhidre amasung Kasar gi Rigunlung village da Haipe Rani Kaidilugi Kuntrani thoi suba nonga kumon pangthokre. Haujik mapung oiba pau tabirasi. Manipur gi anauba CM kanana oigani haibagi matangda khananaba akhanaba mifam ama Delhi da pangthoknanaba center gi luchingba singna BJP gi MLA sing Delhi da laknanaba khangankhre hairi. Akhanaba mifam asi hayeng February gi 12 da pangthoklaga mathangi numit February gi tang 13 da Manipur gi anauba CM ama wasak lauraba yana leire hairi. BJP ki North East Coordinator amasung National Spokesperson su oiriba Sambit Patrana hiramasi ki matang dangarang Imphal da Manipur Legislative Assembly ki Speaker Thokcham Saitabrataga unaraba matung BJP ki MLA kharaga su unakhre hairi. Manipuri Sahitya Parishad Assam Kasar District Committee na sinlangduna February ki tang 8 haukiba nongmaijing nimita Manipuri Sahitya Parishad Maru Sanglin Silchar da Manipuri Sahitya Parishad Kasar District Committee, Lakhipur District Committee, Dima Hasao District Committee, Hailakandi amadi Sribhumi District ki mihut sing yauna Jurembam Prapulona mipamapu aduga Dr. Puri Sabam Piramanina mithunglen oina saruk yaduna tangai fadaba emergent mipamama pangthokre. Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Constitution gi Article 38 gi matungina mamangda leramba committee asi chahi ahum henkibadagi matam loire maramaduna Constitution gi matungina anopa General Assembly sembagi tamak mamangi bodina matam kuina kariguma thabak amata paikhatabana maram oiduna numidasi gi mifamda tinkiba parishad gi maroiba member singna amata oina warep khara lauki haina Manipuri Sahitya Parishad Assam Kasar District Committee dagi thadorakpa pawasina hairi. Warep sing adugi manungda anoba General Assembly ama chaliba chahi asigi March ki tang 16 da kauba amasung lagliba chahi ahum asigi CEC na mapung phaba bodi ama semba haina ahanba warep lauki. Ani subu warep da General Assembly asibu mapung phana chathananaba Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Brahmaputra amasung Barak Tampak ki District Committee singi ayaba matungina mihut tara gi oiba interim committee ama semkibaga loinana Leisungbam Robindro President Lakhipur District Committee bu Chief Convener aduga District President Khudingmapu Interim Committee asigi ex officio Convener oina khanki. Ahum subu marepta General Assembly da saruk yagadaba mioi khudingmak matam chana pau yahonba haina warep nakhi loinana athuba matamda Lakhipur da Chief Convener na Interim Committee gi mifamama kaunana bawarep silauki. Mifamasi retired Judge Sri Simon, retired SCS Kangabam Santi Kumar, Professor Yangkhom Rajbihari, retired Assistant Commissioner of Taxes Larenlakpam Champalal, Leisungbam Robindro, Sawgaijam Subhongkor, K.A. Syamkishore, Hemanta Sharma amadi T. Debasis na chingba wangangloi singna khananaina bada saruk yaraduna maroiba wafam kaya thambike hairi. Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem na lauba class 11 amasung 12 ki Borobegra Higher Secondary School ki exam center Jiribam Higher Secondary School da hongkibadagi Borobegra Higher Secondary School ki class 11 amasung 12 ki mahiroi singna Borobegra Higher Secondary School da exam center PB Trabadi exam tharoi hairaduna makhoi gi admit card sing school da ngarang numit yungba adwaida pisin khre hairi. Masing yamlaba mahiroi singna aikoi gi school da exam center PBU karigumba exam center PB Trabadi aikoi exam thararoi haibana chingba wafam kaya mahiroi sing aduna phongdoraki. Ningsing bajai school asigi mahiroi singna Jiribam gi Deputy Commissioner gi mafam dasu memorandum ama pisinduna Borobegra Higher Secondary School da exam center ohenbinaba haijakiba su laikre. Borobegra Higher Secondary School की principal भी office नहीं असीदा 12, 11 अमासुं class 10 की माहिरोई सिंगना परीक्षा थारेरो है ना मासा की admit card सीधा submit तौरे
तौरेगा ऑफिस ता सबमिट तौरेगा मोय हानखरे ngasi होजी होजी মানা হয় তাহলে আমরা সবাই আজকে আমরা অ্যাডমিট কার্ড সব এই অফিসের মধ্যে আমরা জমা রেখে চলে যাচ্ছি। অতএব আমরা কিন্তু ধর্না চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আমাদের দাবি না মানা হয় আমরা ধর্না চালিয়ে যাব। সবাই আজকে আমরা অ্যাডমিট কার্ড এই অফিসের মধ্যে জমা রেখে চলে যাব। আমার নাম রাশিয়া দাস, বড়বেকরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমাদের বড়বেকরা হায়ার সেকেন্ডারিতে যে এক্সাম সেন্টারটি ছিল সেটাকে জিরিবাম হায়ার সেকেন্ডারিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সে বিষয় নিয়ে আমরা উচ্চ পদে এবং আমাদের জেলা শাসককে 48 ঘন্টার মধ্যে আমাদের এই সেন্টারটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও এই আবেদন জানানো হয়েছিল, কিন্তু তার কোনো উত্তর পাইনি আমরা আজ পর্যন্ত। তাই আবার আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যে আমাদের যদি এই দাবিটা না মানা হয় তাহলে আমরা এক্সামে বসবো না এবং এই যে আমাদের অ্যাডমিট কার্ড যেটা আছে আমরাও তাও গ্রহণ করব না। सोनाई चांदपुर की सकनाइरब सोशल वर्कर अमदी चांदपुर जीपी की प्रेसिडेंट ओइरंबा आर.के. नकुलसना लेखिद्रे लेखिदब मतमदा मसागी चाही 34 सुख्रे महाक फेब्रुआरी की तांग 8 सिलचर की लायंगसंग अमदा लेखिदबनी महाकना लेखिदबगी पाउताबदा लेखिद्रबगी संगाइदा मोहन सिंह, विनोद सिंह, विशेश्वर सिंह, सुरोज सिंह, आर.के. गोपाल सना अमदी डॉक्टर शांति कुमार न चिंबा मियोय कयान लाक्तुना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याखी महाकना लेखिदबदा पेंदब फोंगदोलदुना डॉक्टर मैमोम शांति कुमार न हाय राजनीति की लमदा खुद पाइबिदुना लमजिंगबिरंब पाबुंग आर.के. नकुलसना लेखिदबसी महाकी मफमददी वहाइना फोंदोकपा ngamlaroi हायरदुना मितै जाति असिगिदमक यामना खंजरंबा पाबुंगी थवाइना मपुगी खोया खाद इंगना चिकना लेबा ओइरसनु हाइना थौनिजकी पनबा याय आर.के. नकुलसना AOC दगी हाबिलदार ओइना थबक्तगी पोथाखी महाकी मचानुपा अमा मचानुपी अमा अदुगा लोइनबी अमदी मसु सिंग लेहौरी लखीपुर को डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबदा इचा कोनसम लेकाइदा हौकिबा नोंमाइजिंग निमित्ता कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी आसामगी मथंग मथंग चथरकपा अंगांग सिंगी पुंगनिंग थौगटपगी थौरम निंगोंबम रंजित सिंहना मिफमा पोइदुना पांगथोखरे कासार की रिगुनलोंग यंग स्टार क्लब न सिंधुना रिगुनलोंग विलेज रानी कॉलोनी पार्ट 1 की सानाबुंगदा हाईपे रानी गाइडेनलुगी कुंथ्रानिथुई सुबा नोंगा कुमन थोरोंगा मरी लेना वन क्लब वन ड्रीम हाइबा टीम दा टीम मापन सरुक यादुना हौदोकिबा निपान सुबा ओपन नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी ngarangi ओपनिंग मैच दा फाइलैंड FC ना कमांडो FC बु गोल मंगा अमदा माइथिबा पिखी मैच असिदा अमाजिंग रोंगमै पाउगाई रोंगमै अमसुंग दाइसिनलुंग रोंगमै ना सेंटर रेफरी अमदी असिस्टेंट रेफरी की थौदांग पुखी रानी कॉलोनी विलेज सेक्रेटरी गाइफुनगोंग पामैना हाय अखोगी खुन असिदा असिगुम थोरम पांगथोकपा यामना नुंगाई लोइनाना खुनगी मियाम अमसुंग मयामना मतेंग पांगबिबदगी असिगुम थोरम असि पांगथोकपा ngambani हाइना भांग फोंदोखी Lead this land, okay? Lead this land, huh? Thank you. खेला गरम আছে চলো খেলা Ngasi 10 February 2025 Kasar District da Manung Changbarani Colony Village Regolongda Haipai Rani Gade Lugi That anniversary oina Manung Changba 8 knockout football tournament si
Rigolong ge youngster club na pangthok lairi mari lebda magi team da one club one dream haina sigi makha da pangthok lairi ngasi gi numi da si akhoi gi laikai da laiba akhoi gi congregation mi miyam na laga yang lairi aduga asigi program si Rani Colony gi football playground da pangthok lairi aduna lagraga yang laiba mi singsu aduga viewer singbusu yama thakajari noina mateng pangbiba ge sigi program si fajana tawthara laire aduga ngasi gi first knockout aina team si Commando FC ga Highland FC si sanarni aduga ngasi sigi program tawthara laiba si date 10 gi 17 pau pangthokani aduga asigi program si next year oina su continue oina tawraga leini adugi mi miyamna mateng pangbi nangai akhoi gi Rigolong ge village young club dagi akhoina request tawjabani Uttarakhand na yumbu oiduna Dehradun da chathariba 39 suba National Games ki ngarang phawbada Services Sports Control Board na medal tally ki khwaigi makokta leiki aduga Maharashtra na ani subada amadi Karnataka na ahum subada leiri aduga Manipur na sana ki tarahumdoi lupa ki tarahumdoi amadi senjeng ki takaman 13 ka loinana punna medal ni fuhumdoi phangduna nipan subada leiki Manipur gi Andonis na lupa gi takaman ama aduga Anita Chanu na senjeng gi takaman ama lauki Assam gi oina sanaba si dangarang phawbada sana gi takaman ahum lupa gi 15 amadi senjeng gi 15 ga loinana punna medal 19 phangduna kunmathoi subada leiki Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting Yoga Infrared Clinical Magnetology Chakramat Spinal Neuro Massage Acupuncture Acupressure Sirodhara Massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap singasina Diabetes Kidney amadi Liver gi anaba Paralysis Sciatica Spondylitis khwang naba khu naba Nerve gi anaba Blood Pressure Heart Disease Brain Stroke Nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi Joint Pain layeng jari Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana lainanaba Steam Bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Park 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari Nungairaba Pao Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengjari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawasibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maroiba paw amukhanna BJP gi MLA sing Delhi da kaukre Manipur gi anuba CM February gi 19 da wasak lauraba yana leiri Manipuri Sahitya Parishad Assam Kasar District Committee na sinlangduna mifam pangthokre warep cameram silokre Exam Center hongdokkibagi mayokta pendaba phongdokladuna mahiroi singna admit card handokre
Sagnai social worker R.K. Nokulsana Laikidre, Amasung, Kasargi Rigunlung village da Haipe Rani Kaidilugi, Kuntrani Toy Subanonga Kuman Pangtokre. Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi wenadi matang asidaloi jare.